Amen! Praise the Lord! Naragsak, narambag, kinagasat, nga malim tayo amin kakabsat. Amen! Praise the Lord for the opportunity nga makapagserbi tayo, kin makatagdaydayaw tayo ti Apo kabsat. Amen! Muna ti amin, kahit kuman nga kablaawan tayo ay tentay nga patriarcha, or beloved patriarch, Pastor June, good evening po. And also to our senior pastor, Pastor Pruvi. Good evening po, Pastor Pruvi. At sa ating mga assistant pastor, Pastor Ver and Pastor Dennis. At sa lahat ng ating mga coordinators and preachers to all our outreaches, magandang gabi po sa ating lahat. Ganun din po, lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, YouTube at sa lahat ng naka-join sa Zoom, magandang gabi po sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay kakanta sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang una nating kakantahin, Come unto me. Amen? Come unto me. Ready now. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, are your Lord your bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Second verse. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Third verse. Stumbling on the mountain, dark with sin and shame, stumbling towards the pit of hell's consuming flame. By the powers of sin, deluded and oppressed, hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Last verse. Have you by temptation often conquered being? Has the sense of weakness broke the stress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. Amen. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Amen. Kas panagkamang taken kuha na kakabsat, intay nga rodagsadag kadigiti takyag na kapsat. Amen. Leaning on the everlasting arms. Amen. All together now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Second verse. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms.
Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting. Last verse now. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Kas panagsadag tayo kadagiti takyag na kabsat, agtakder tayo kadagiti karkari na kabsat. Standing on the promises. Amen. Standing on the promises of God. Ready? Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Second verse. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Chorus, amen. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Ladies, third verse, ladies. Standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Man, last verse, man. Standing on the promises I cannot hold, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my only goal. Standing on the promises. Ladies, join us, chorus last. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Timay sa kariti abo kabsat. Ijay langit ka kabsat. Yet I know and I believe na sisasagana tayo nga mapan ka rin nga balay tayo kabsat. Come on home. Amen. Come on home. Ready? I won't worry where the cross gets so heavy, for I know there is a reason to go on. I can almost hear the angels as they sing around the throne, and I'm just waiting for the call to come on home.
Bible reading and opening prayer to lead us, Brother Alex Malasig from HBBC Pasoki. Good morning, Pastor John. Good afternoon, Pastor John. Pastor Proby, good afternoon po. Pastor Bear, naimbag nga malum mo. Ket dawatok man kakabsat nga makipaglukib kayo iti Biblia. Ijay 1 Thessalonians 5:16 to 23. Nakaijayan nga kabsat. Kasto iti kunana. Verse 16, agragsak kayo akan kanayon, agkararag kayo adi agresat. Iti so amin agyaman kayo, tada ito'y iti pagayatan ti Diyos, ken Kristo Jesus, ti maipapan kada kayo. 19, saan nyo nga idepende Espiritu, saan nyo alaisen dagiti panagpadto. Suoten nyo amin, salimet-metan nyo as iti tibker ti naimbag. 22, idyan nyo ti amin akita ti dakes. 23, ket ti metlaeng Diyos ti kapya, pagsantuen kayo, anan-anay. Ket ikararag ko ti Diyos, nga ti iso amin nga espirituyo, ken kararuayo, ken bagiyo, maiwanan da kuma amin, nga awan pakapilawan da, aging gati umay, ni apo tayo nga Jesus Kristo. Amen. Kat madaydayaw iti panakaibasa, iti sao ti apo kabsat, ket dawatak mangarod nga agdumog tayo, tayin tayo iti panagkararag. Apo mi, ken Diyos mi nga nasantuan, agyaman kami manen, iti daytoy nga rabii, o apo. Tainikan na kami, ti kired pigsa sa lunat mi, ti daytoy nga aldaw, manipod bigat o ama. Dawatak nga rod nga pakawanam, digiti anyaman nga nagkurkurangan mi, ken basol mi, na isawang mi man, wenno saan o apo. Yaman kami, tinaibasa nga sasaom, iti daytoy nga kanito, akinunam agragsak kami, akan kanayon, ken agkararag kami, adi agresat, ken agyaman kami, tadaytoy, ti pagayatam o Diyos, mi ken Kristo Jesus nga amami. Ket dawatek nga rod o apo, nga saan mo, nga idepende Espiritu, nga impabulod mo kada kami. No diket, kadwem ti sungrod na, ket ngumatot ti apoy, na ket dinakam mabalin, nga dupraken ti diablo nga kabusor mi, o apo. Ket balkuten na kami, ti ayat, ken pamindisyon mo, tapno awan ti waya, ti anyaman akita ti kinadakes, nga sumrek kada kami, o apo. Ket ikararag ko nga rod, ti Senyor Pastor mi, o ama, nga pabuludam kadi, ti tibker, kirit kin pegsa, ken sirib, nga nainlangitan, tapno maibinsa-binsana, ti kayat mo, nga idanon kada kami, nga anak mo, o apo. Ket ikararag ko pa, apo, ti patriarch mi, Pastor John, ti ipapan na ti pagilyan nga Europa, ken kadwana ni Ma'am Cora, ken Preacher Glenn, ket dawatek nga rod, o ama, nga bendisyonam nga rod, ti anyaman nga plano na, para iti pakaiday-dayawam. Uray pa iti internet connection mi. Pang-asim kadi, taiwanam tapno dagiti kakabsat nga agbuy-buya, ket mairaman da nga mabendisyonan, ti panakaipanayag manen dagiti sasaum o apo. Alawen, dito nga rod apo ti dawatek, pagyaman ti madaydayaw anaga na po Meso Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Alex. Nagpindas nga kararag kakabsat. Pagtugaw tayo amin. Praise the Lord. Nimbag nga rabi tayo, Pastor John and Pastor Proby. Ken gastamat amin kanya tayo kakabsat. Ket nabambanog kaysa. Ha? Amen. Wan, dayta ti mayat kakabsat. Tano nabannog tayo, ado dagiti problema tayo.
mabalin tayo nga ikamang kini Apo Diyos. Amen? So sakbay nga mapantayo iti panagkararag kakabsat, nga may plus ka dagiti screen. Yep, kas tayo man dagiti verses nga prayer kakabsat. Damot la mo yung may panggap iti prayer nga verses. Sige. Amen? Sakbay nga mapantayo iti prayer time. Nagitay idoldolin yung nga prayer nga verses yung kakabsat. Amen. Pantay nga rodan iti panagkararag kakabsat. Mangala kay ti kadwayo tapno agkararag kay nga dua.
Amen. Praise the Lord. Nagadado iti answered prayer tayo kakabsat. No kasano tinaragsak tayo nga makakita kadagiti nga answered prayer. Naragragsak pa iti Apo kakabsat nga mangsungbat. Kadagitoy nga karkararag tayo. Amen. Praise God kakabsat. Ket kitaan tayo man nagiti kakadwa tayo ito isom, nagiti churches ken outreaches kakabsat. Unahin tayo ijay main church di Bakara kakabsat. Ayon sila. Amen. Praise God. So maruno kakabsat. Mapantayo jay pasukin. Amen. Talaga nga nakamaymayat kakabsat. May katlo, mapantay jay lawag. Ayun, talaga nga nakalawlawag kakabsat. Praise God. Amen. And then, mapantay jay Claveria. Ayun, praise God. Amen. Subli tayo jay Ilocos, si jay Dingras. Ayun. Amen. Puro lalaki kay samat amin dita kakabsat. Amen. Next. Dapat karuan tayo kakabsat. Awan. Lasam. Panday J. Lasam. Ayun. Excited dan kakabsat. Anniversary to no Sunday di Giant. Amen. Naparting matlate kaldingan kakabsat. Amen. Dumot lati na awis tayo. Amen. Amen. Mabantayo jay Australia. Ayon. Amen. To God be the glory kakabsat. Talaga nga permiti ragragsakyo dita kakabsat nga mangpaspasong at di senior pastor tayo. Amen. Praise the Lord. Dapat iti namisak kakabsat nga outreaches. Bintar. Sarat. Wala na. At yung Batak pala. Batak Paway Outreach. Ayun. Umadado da kabsat. Amen. Talaga naggugwapo kay kada nagpipindas kay dito eh. Amen. Anong kakabsat? Kastamot kada iti kadwa tayong buybuya iti Facebook, da Mamri sa Akibay, sa Toronto, ni Brother Cyrus sa South Korea, ni Abiba Family, jay San Nicolas, Sister Bernadette Francia, jay Manila, ni Sister Lowy, jay Manila, Richard Angelo and Ma'am Marites, jay Manila, kakabsat. Then Mama Raquel Agunoy, J. Canada. And then Brother JP Jego, dakagayam to gegaraw, Brad. Praise God. Amen. Day dayo ti Apo kakabsat ken dagiti kadwa tayo yan ti Zoom ken Facebook ken YouTube. Imbag nga rabi tayo am amin kakabsat. Daydayaw iti Apo, nakapagmaymaysa tayo nga makapagdaydayaw kini Apo Diyos, ken mangdengeg kadagiti sa iti Apo, nga mabalin nga mang challenge, mangkarit iti pamati tayo kakabsat. Amen. So tumakder tayo am amin nga rod kakabsat, agiin na lamano tayo. And let's sing our welcome song. Shake hands one another. Ready? Naragsakak ita nga di maray ka. Hintay panagdayaw ken ni Hesu Kristo. Idawat ko Apo para burnaken ka. Ken manam kumat iyayat ni Ama. Kan kag pangadwa in ka kumablaw. Ipukaw
kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu. Amen. Stand English. Let us sing God on the mountain. Amen. Praise the Lord, the God of the day is the God in the night. All together. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Chorus. For the God of mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. Is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the God of the day. The God of the day is still God in the night. Amen. Praise the Lord. Mapalintay ko tawid ka, Kapsa. Thank you, Brother Edward. Praise the Lord. Amen. Itultuloy tayong ikararag kakabsat, iti patriarch tayo, iti panag mission trip da kakabsat jay London. Sapay ta agbalin nga nabunga kakabsat, ken makapag-start tayo iti trabaho ti Apo jay. Amen. Kaduana ni Ma'am Cora and Preacher Glenn and family. Ken itultuloy tayo mo't nga ikararag kakabsat, dito'y anniversary jay Lasam. Amen. Kat to Sunday yan kakabsat, kat nakadado tinaawis da by God's grace. Amen. So, adadagiti agkasangit at kakabsat, idi August 19, ni Hana Balete, ije Bakara. Ije pasukin ni Darren Lagradante. Ije Hawaii kakabsat ni Ma'am Luisa Burgoon. August 21, tatta kakabsat ni Sister Crisiel De Leon. Ije Lawag kakabsat. Amen. So, kanaan tayo man isuda ti happy birthday kakabsat. Amen. Dawaten man iti senior pastor tayo kakabsat nga ikararag na dagiti agkasangay. Tumakder tayo kakabsat, ikararag tayo. Agyaman kami Apo Dios ti rabor mo, tanadanunan, dagiti kakabsat, iti panagkasada. Dawatek Apo, nga kas panangitid mo kadakwada, iti may samanen nga biag, may isang atawan. At sapay kadit, umuna ti amin, agtultuloy nga dumakkel, dagiti pamati daken ka. Kan ti panagserbi daken ka Apo Dios, agbalinda nga faithful, kadagiti church services, dagiti activities, dagiti ministries Apo. Kat tay kararag ko nga itultuloy mo, nga bendisyonan, dagiti karkararag, kan tarigagay ti puso da, mayataday lakit di ti pagayatam Apo klamarek,
nga ipaay mo nga di main sa saan. Tultuloy mo nga bendisyon ti serbisyo mi tang Rabi in Jesus name. Amen. You may be seated. O tayo kakabsat, danggan tayo iti testimony ni Brad Glenn Giron, EJ Batak. Good evening po, Pastor June and Pastor Proy, and to all HBBC family. Thank you po, Pastor Proby, for this privilege and opportunity to testify what God has done in my life. I am Brother Glenn Galamay Hiron from Takpawe Outreach. I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Savior last January 10, 2024. And I got baptized on February 11, 2024. My Christian life begins in invite na ni manang ko Sherlyn nga umay makigiyong idi December 31, 2023. Idi adanak di taon nagti church kapsat ket nariknak ti nabara nga penang welcome kanyak dagiti member. Ken very approachable da. Isu nga nagustuak idi ti agsublimanen. Ngem habang nga bumibayag kakabsat, kethaan lang nga nagiji pinang-approach da kanyak ti nagusgusto akong kakabsat. No di ket pati nagitay preaching ti pastor tayon kakabsat. Itan nga inawat kon ni Jesus Christ ket adu ti nasurot-surot ken nabalbaliwan ti panagbiag kon. By the grace of God, nasansanay ko ti payen ti agbasa ti Bible kakabsat. Kasi kung nga ti pastor tayo, nga ti Bible iti kaka-importante an nga libro. Kasi ami nga question mo, ada di iti answer nga. Ken ti may sabi nga nasurusuro kakabsat, ket ti pa nagkararag. Talaga nga idi kakabsat, madig-amo ti agkararag. Ngem by God's grace kakabsat, nasursurok met lang ti nagkararag kakabsat. Ti pa'y binalbaliwan ti apo ti pinagbiag ko kakabsat. Ket no kasano ti panagarbat ko idi. Ket talagang ano natin makitak nga mabayong isuot idin ket isulatan. Ngamitan kakabsat, amu ko no dagitay rumbeng nga isuoten. Nasursurok iti agbado nga disente. Kung nga ti pastor tayon, dress the way you want to be addressed. Kasta pa'y nga binalbaliwan iti apo ti ugalik. Idi makasaunak iti namamadi nga sao iti padak nga tao. Ngimitan ti may sasaw ti padak nga taon ket sasaw ti apo. Iti aspeto ti ministry kakabsat, idi muna mabainak nga agsao ti sangwanan ti kaklasmate ko. Tapnon i-share met ti sasaw ti apo. Ngem kunak, api ko mga mabainak ket I am a Christian who happens to be a student. By God's grace, no at that time ko agi-share nak no ti sasaw ti apo. No daduma, ket i-share ko pa dagiti preaching ti pastor tayo. Ket aldaw ti Sabado by grace of God, na negatable da ito nga aldaw para kanyak. It is our saturation time with the Batak Paway Brethren, ken mapan ag-practice ti choir. Agawid nak pay lang ti malem ti Friday, nga nagabot ti eskwela kakabsat, iredredik dagitay gamit kon nga mapan ag-visitation. Ken agsolwining kabsat. By God's grace po, agreeing na ti 5 a.m. no kuan. Kakabsat sa nakto bumabati 6 a.m. Tapnon makababanak gibantay ti 7:20. Sa nakto makisabay ka Tito Jerry ken Tita Evelyn nga agpasentron kakabsat. Sa no agawid kami kakabsat, marigata nakton nga agawid. Tajay time ti pa nagsangat kuntuman nga agawiden. Adre time nga no agawid ak kakabsat, ipigsana ti tudo na. Makaawid nak di balayan na basbasa nak ton. Uri nakapayo nak marigatan nak kakabsat tanarigat dalan mi. Ngem by the grace of God, awan ti makuna nga rigat ken sacrifice no para ti apo ken ti para ti trabaho ti apo. By the grace of God, babaen ti panang emphasize ti pastor tayo ti panag-stand ti pamati tayo despite that I am a new believer. Nasursurok ti madi makisalsali dagiti activity nga dasala na. Idi nga min kakabsat ket dati nak nga dancer. Makisalsali na kagiti pageant.
Uray kasano ti awis daken panangigagar da kanyak nga makisali, I always say no to them. Tibay may isang naka-conviction conviction ko kakabsat ket DJ papano panang attend ti JS from. Nakaupa pa imamang ko ti panagbadokon. Siya pa'y matag opening remarks. Nakasagana aminen. Ngem one time, nagsaludsud ti may isang kapsat, ti Apo, no mabalin tayo bang sumali ti JS from. Ket ni-explain na no apay nga madikan kada tayo ti ag-join katikas nga activity. It is always a great privilege to stand for God. Sabsabal ligayam kakabsat, fulfillment, ken joy. Nga mapadayawam iti Apo. Dito nga testimony nga ganyo ita kakabsat, ket babaen amin ti parabur ti Apo. To God be all the highest glory. Tumakder tayo kakabsat. I'd like to pray for Glenn Giron. Nagsaya atin kakabsat nga makita ken kuana iti panagsagapsep jay sa uti Apo. Jaka mo no nadamag pelat puso yung adaduma no agsagapsep pelang wenno taltataltagen kakabsat ti sa uti Apo kada kayo. 42 years deti bakaran. Ti kabayag yung adaduma taltataltag ti sa uti Apo. Ti kararag ko kakabsat. No hangke agpakumbaba ti Apo mang pahambol kada kayo. Di kayo mabain, new believer di jay. Di jay lang ti point ko jay kakabsat. Ano yung tagidaksan jay bagat. Kasi di tayo mabain, new believer di jay kakabsat. Dati nga nabaybayag kumat maka-encourage ti biyag na. Sabi ko matagbalinteng encouragement kadagiti new believers. Amen? Okay, kararag tayo. Lord, barupay lang a Kristiyano ni Glenn. Adupay ti paglasatan na Apo nga karit ken panubok. Ti panag-grow, ti spiritual life na. Nga makita kon digijay core values evidenten ta ti biyag na Apo. Number 1, digijay standard ken separation. Makitan Apo ti panangilasin na ti biyag na kadagiti na inlubungan nga pinugsat nan dagiti attachment na nga kadagiti activities nga na makayayo ken ka. Makita Apo Dios ken kuanan ti dedication nga panangipateg ti trabaho. Uray parbangon nga agriing, kailang nga agriing tapnon ti kasta mapantumulong agbisita iti bigat ti Sabado. Ket uray namnamaan na nga marigatan to nga agawid ti rabii nanguna no agtudo ta bantay ket magna iti nga ni 2 oras manipod jay baba aging gadje balay da Apo han nga panunutan nga sakripisyo detoy no di ket pribilehyo nga makapagserbi nagsayaat na makita dayjay nga core value ti biag daytoy nga ubing ket sapay kumaapo ta ore estudyante ket makita mi pay, gayam ti may sa core value na ket DJ, he is not ashamed to testify of the gospel of Christ. Ket Apo, maragsakan kami, ta uray new Christian, ket masurusuro na digitoy. Apo, nagsauak sang kabatit itay, nga pangpalagip kadagiti kakabsat, tati kabayag min nga Kristiyano Apo, nagladingit nga panunutan, napukawan ti kinadameg ti puso mi Apo. Kaslag taltataltag dagiti sasaom. Sapay kumata itdem ti revival. At dada kakabsat nga masapol a ma-revive. Ti dadagsen na ti soul winning. Ti anup na nga umay tumulong iti ministry. Ken iti panagtakder na iti pamati na nga han na makikompromise. Ken han na Apo nga makisurot iti lubong. Lord, ibagak detoy haan nga gapukan niya, ti pampanunutag Apo, sika Apo Dios. Anya nga lingdogan lading mun Apo, nga ti inaldaw kat makitkitam ti kasasaad ti biag mi. Insalakan na kami, nagdakkel ti investment mo ti biag mi, inted mo ti bukod mo nga anak, tapos kas jay laeng Apo ti resulta, jay parabor mo iti biag mi, Apo han nga maiparbeng. Iso nga Apo Dios, ikararag ko, ngagtignay ka, ti biyag dagiti member ti Hosanna Bible Baptist Church. Manipod ka dagiti new believers,
kadagiti nabayagan na miyembro, Apo, agtignay kagadi katag trabaho kaw, Apo. Kat ti prayer ko, Lord, at adu kumapay, ti mabunga ti HBBC, kan mapatanor mi, nga kaslakas jay, Apo, ti puso na, tapno iti kasta, kat deti goal mi, nga ma-reach ti Ilocos Norte, alisto, Apo, nga maaramid, kaputa dagakabsat, nga nukitam ti puso da, sabsabali ti kina-dedicated ken kina-committed da, Apo. O Lord, raise more men and women in the HBBC outreaches, ministries, and congregations. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Tugaw tayo amin kakabsat. Tata, ket buyaan tayo kandinggan tayo ti special number. Dagitoy ububing. They will sing, Jesus, aking musika.
Amen. Praise the Lord. Tumakder tayo amin kausat. Let us sing Dayaw Ken Kuana. Amen. Praise the Lord. Dayaw Ken Kuana. Ready? Idre Cruz ni Jesus inted na. Bigyan na manggit patig na. Inugasan para na. Dayaw Ken Kuana. Dayaw Ken Kuana. Dayaw Ken Amen. Thank you so much. Please be seated. There's a light in the window, the table spread splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river, so I must be near forever. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time. I can see my father standing at the door. This world has been a wilderness, I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This lonesome heart is crying till I spread my wings for flying. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time. I can see my father standing at the door. This world has been a wilderness, I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time. I can see my father standing at the door. This world has been a wilderness, I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before.
Saya atin kakabsat no dati amin jay langit. Amen? Okay. Kumanta tayo pa iti maysa, sakbay, iti mensahe ti Apo itang Rabi. Go ahead, Edward. Amen. Praise the Lord. Let's sing, Give Them All to Jesus. Amen. Praise the Lord. Ready? Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Grab all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken tones. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He turn your sorrows into joy. That's right. He never said you won't see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised sorrow will cease. About the very thing that once remained. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken tones. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He turn your sorrows into joy. Let's sing it one more time, girls. Sing it out. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken tones. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Okay, you may be seated mga kapatid. Praise the Lord. Nakadano na ni Pastor John, ken ni Mama, ken ni Preacher Glenn and family, ijay Europe. Thank you so much for your prayers. Yan. Okay, so nagbiyahe daw from Hawaii, about several hours to San Francisco. Nag-layover da jay, several hours. Then from San Francisco, nagbiyahe da nga napan ijay Europe. I do not know what time is it in Europe now or in London, but praise God na nakadanon damot lang safe and well. Kat ikararag tayo kakabsat nga malaksid nga makapasyar da ka digitoy nga luglugar kat makita ti patriarch tayo digitoy nga dadakkel nga lugar. You know, these places are great countries in history past. Nagbasbasa kay ti history kakabsat. British, Britain, di ba? London. Nagita iti dadakkel ken powerful nga countries iti naglabas. And so, kumbaga kat isuda dagiti original nga most powerful country. Awan pa ang Amerika iti, kada China, wala. Sila ang makapangyarihang bansa nung araw. And Pastor John would like to see not only this country as powerful countries, but most of all, mamit na dagiti kakabsat tayo ti Apoy Jai. Amen? So ipag-pray yung kakabsat. Okay? I hope you're praying for that. And secondly,
Agyaman na kadagiti karkararagyo ta nabalegi man laeng dete anniversary tayo. The second anniversary of Vintar and Sarat Outreach last Sunday. When? Kunak karod kakabsat, idinakita kat may sa kongregasyon deto yung kunak. Isong, I'm very excited that the Lord had laid in my heart a challenge. In-share ko kadagiti brethren nga kunak. Masapol nga ulitin tayo kunak. Deto yung event. Kat tinakaangayan na kat jay presidential. Dati nga munisipyo ti Vintar. Kat praise God, air condition. Ni Brother Ryan tinang sponsor iti venue. 3,000 lat binayadan na. Isupay ti nagpaala ti snack. Ta birthday na iti Sabado. Kaya talagang worth it. Dahil nga panaggasto. Dahil nga kabsat. Haan nga nag-birthday nga para ti bagbagina, ngam indato na ti Apo, dayjay nga panagkasangay na. Kat kadigidi kararwa nga na isalakan, ket isut maysa nga karagsakan, kaputa dakkel ti investment na. But aside from him, congratulations met kadigiti staff tayo, workers tayo, kan members tayo nga naanep, nga mapan agbisbisita, nagsagsagana, kan nagaw-awis. 90, manuti attendance tayo? 96 in attendance with 24 first-time visitors. Oo. Deta ti bunga de kararag tayo kakabsat. Amen? Oo. Kat I hope, mada kayo nga member ti Bakara, kan lawag, no hangkay nga imay ije batak, adda kay Vintar. No awang kay ije Vintar, adda kay dapat ije batak. No awang kay Vintar, awang kay ije batak, you were in the wrong place wherever you are. Amang kakabsat, awan dapat ayan yung nga lugar no kasta nga gimong, no DJ paggigimungan. Sino kada kay ti adda ije batak, ide Sunday afternoon, taig na imana. Oh. Sino ti adda ije Vintar? Oh, dakay nga ano nagitayag, yan yaw. Tila dapat papanan nyo kakabsat, Sunday afternoon. Di kayo pala nga agtignay deta kakabsat nga kwak kada kayo. Amen? Oo. Kasi alam nyo, nga ni umay ti apon, kayat ko kakabsat, karkararag ko nga amin tayo, adarigit tayo amin nga agserbi ti apo. Amen? Amen. Kung kunayo kat, awam samo pasit yun ta kakabsat, ala, uray ta amen ti pasat yu dakkilabanag. Amen? Okay, so thank you for praying. Ket itata kakabsat, ag-anniversary tayo tumat jay lasam into no Sunday afternoon. Ay, by the way, nagpa-premyu tayo pay gayam ijay ti mano di jayang brad nga bagas. Sanga kinsensa, nga sagpa 5 kilo nga bagas. Tas inem nga sagte 10 kilos. Paunay nga ragsakdan. Di kita nakaala. Kat timaysa nga nakablesak, idaydayaw ko ti Apo, deti ministry tayo nuksano nga makapatanor, dagiti new believers, nga uray kabaro kakabsat, kat kaya dati agtakder nga mangipaduyakyak, iti pan nakaisalakan. When? Ni Richard, neta ni, makita yaw? Oo. Nagpinta si testimony. Banan ni Richard, tumakder ka man barok. Ayan. Bible student kakabsat. Bunga ti HBBC, Vintar kan Sarat. Kita man lang. Iso nga maragsakan nakta. Dito nga napasamak. Adada nga na-encourage digiti members tayo. Ti Vintar kan Sarat. Iso dapay kat tinang challenge kanya ko. Kung na Brother Ryan kat give us 2 weeks, Pastor. Kung na nagat, ay gurey ka brad tayo nagpay Australia. Aya? So after ta Australia may, palubos ti Apo, ag-service tayo tuman ijayan. Vintar detag, tugokan. Ni Aris. Ni Aris, tawag ka Aris. Bunga tayo ti Sarat, kakabsat. Kita yaw, naka-Amerikana pa yung umay makigimong. Inatiw na kayo nga nakabaybayag nga miyembro nga kausat ni. Hambat nga dete ko ang alagat nunyo, alagat adupay paglasatan na. Aya, iso nga ikararag tayo, nga handa mo upay digito. No, kitkitan tayo kakabsat, kung na di Bible, you shall know them by their fruit. No kakastoy ti bunga, na isang sangayan nga ro, ti parabor, ti apo kada tayo.
Amen, kabsat. So praise God for that. You may be seated, Aris. Thank you very much. Okay? So, tun Sunday, ket anniversary tayo mat ijay lasam. Okay? May kamano, tatayan, Preacher Alpier? May kadwamat. Kita man kakabsat, ayan. Second year anniversary. Ket inakto no Sabado, no sinut mayat nga umay sumurot, aguni kay latta kakabsat, ngam we will have a separate service. So nga, hanggang to maki-join deta kwa tayo, deta service tayo, ta bareng umay ni Mayor, Vice Mayor, digiti konsehal, ket adda listaak, digiti inawis da nga nag-confirm, 7 sa nga pulis ti umay, upat sa nga barangay chairman, ket praise God, 15,000 di upa na kakabsat, ket no ti Apo, tignayan na kayo, worthwhile dito yung kakabsat, okay? Ket you have a great part, kadigiti kararwa nga maisalakan. With that 15,000, renta day lugar nga paggimunganen, ken addan tupay pangaldaw, digiti umay. 50 people. 15,000 kakabsat. So pray for that. Okay? Adda ko mama nag-birthday na yan. Isot ipa birthday na. Okay? Agibunong tayo mamut ti bagas, 5 kilos, kan 10 kilos nga bagas. So, if the Lord touch your heart, just let me know, kakabsat. Ayan, ibagbagak ti Jai because amok nga, adu kada kayo nga members, deta ti grace ti Apo kada kayo, naayat kayo, basta agda maibaga dito ikat, hanyo palabsen nga hang kayo makatake part. Iso nga, I am sharing that, tapno at the opportunity yung kakabsat, nga mga exercise di nga parabor ti Apo. Amen? Ano ko na, bagik tamay sa nga 5 kilos, Pastor. Good. Amen? Rinugyan da jibintan. Pagbalin natin nga tuloy-tuloy nga kasjayan. We give rice and we preach Christ. Amen? Kasjay ti pumayan tayo. Okay? So, to God be the glory, kadigito'y mararamid ti trabaho ti Apo. So, dakam to kada Pastor Dennis Timapan. Ket damdamagandan, no anang aldaw ti papangko, tapno partsenda de kaldingan kakabsat. Amen? Talagang excited di kiti members tayo. Amen? Okay, so dakay mo tading ras, agkarkararag kayo, kat masapul manen nga, agdown tayo, ti pagbayad manen kakabsat. One, kan nalaklakang, no datay tikit-kitan tayo, talagang ma-worry tayo, kakabsat, maburibur tayo, ti Apo tikit kita iso nga nothing to worry. God will provide nga masapol kakabsat nga amin tayo. Ibagak deto ita no awan maitulong yu financially uray tala maikararag yu kakabsat. At kalabanag. Amen. Okay, ket awisan kayo nga magipaglukib kanyak ti Psalms 40 verse number 8. Okay? Psalms 40 verse number 8. Tumakder tayo amin. Kat intayo ituloy deti adalan tayo nga bersikulo may salaeng basaan tayo nga gigiddan page 679. Page 679. Okay? Verse 8 basaan tayo ti Ilocano. Ready? Read. Pagragsakak nga aramiden ti pagayatam o Diyos ko. When tilinteg mo at da iti uneg iti pusok. Nagmayatan kakabsat. There are almost about, more or less, 500,000 Ilocanos in Ilocos Norte. Ngem sapay kumata, ti Apo, kakabsat, makita na, digiti sumagmamano, kasken kaken kanyak. Ngawan sa baling at tarigagay ken, desire ken ragsak na, no di ti mga ramid, iti pagayatan, iti Apo. Challenge ang kaitang arabi, may panggap ti pagayatan, iti Apo. Kararag tayo, Apo Diyos nga nailangitan, agyamang kam iti saom nga binasami. Daytoy Apo iting kami challenge nga manggan. Kat sapay kuma ta agtignay kakada kami Apo. Kat palagipan na kami. Thank you, Lord. Use your servant mightily. In Jesus' name we pray.
Amen. Tugaw tayo amin. Uray kadagay agbuybuyat Facebook. Alam nyo, di kita Bibliayo. Di kita notebooks yo, kan ballpen yo, sardeng yo pelat obrayo. Okay? Kat agdingag kay nga nasyaat. Uray tabasit lang ang minutos detoy. Kat ag-take note kay nga naimbag. Amen? Okay. Kan nga ni mo tandi papamit Australia. Kumusta kayo mo didang kakapsat? Na makaturturog na alas 10 ijayan, 7:40 di Pilipinas, 9:40 di Australian, kabsat. So nga, agsusuyab dan sa digito yan. Amen. Okay. Now, I delight to do thy will, oh my God. Ibagayo man, go. Maminsan pa'y, go. I delight. Okay. Upat nga banag nga nagpipintas nga balikas ti makita tayo kadije umuna nga paset. Ay. Anat ay. Siyak. May ikadwa, delight. Delight. May ikatlo, to do. Kat may kapat, thy will, nagmayatan kakabsat. I delight to do thy will. Now, review kailan kakabsat, umuna, DJ I. Tapnon, ma-appreciate tayo, deto'y I, tiagsasaw dito'y ni King David. Now, first of all, kaya't kung nga makita yung kakabsat, nga deto'y pa nagsauna iti I, it speaks of position. Sino kada kayo ti ada position na di trabaho? Ada position nyo. Advisor kayo, no teacher kayo, manager kayo, ano pa dean o da. You have a position at work. Are you listening? Okay. Ni David kakabsat, dito ti point ha, dinggan nyo nga na yung bag. Ni David, king. Correct. So, hindi ko na nga ay, agsasaw ka di isuna, iti posisyon nga kasari? No. Apay, pastor, kasi, no basahan di statement na, I delight to do thy will. Di nga min kakabsat. Kaslala, agsasaw isuna, nga adipen. Deta nga statement, no anat kayat mo isot aramidek, is that the word of a king? No. It's the word of a servant. Dijay, ti kayat ko nga ma-realize yung kakabsat. Nga uray anya dagiti na ipakawus kada tayo, nga posisyon ana indagaan. Umuna iti amin, dapat ibilang mo't isarilim, nga adipon na ka iti apo. I am a servant of God in the school. Dapat deta kakabsat. I am a servant of God in the home. Diyoray tatang ka, adipon na ka ti apo. Nga mangipatungpal ti pagayatan na, iti balayo. Sino kada kay ti amma? Duty tayo, nga mangipatungpal ti pagayatan ti apo, iti balay tayo. At adipan na tayo ti apo. Di jay ti point na. Oh. Kas lagan Romel, architect. Kas architect, adipan na ka ti apo. So haan lang agpatakder, agplano, agdrawing ti balay, ti trabahom architect. No dikat ipatungpal mo, di kayat ti apo, nga kas may sa Kristiyano. Oh, dagay nga teachers. Halal nga tagsaganat lesson plan. Dakala trabaho deta. Mapanagisuro ti 8 to 5. Nakabambalnog deta. Makitag mo't kita lang ayo. Maka-stress, agawid ka, dapat iyawid mo. Hanyo kung kuna nga, apo, nagado nga trabaho, nabambanugak lang arudan, ingkampela maki-prayer meeting, hamo kumakuna ti kasta, gaputahan ka lang nga teacher, adipon nakapay ti apo.
Dayjay ti dapat maawatan yu iti daytoy nga bersikulo. Hindi po siya nagsasalita sa sintidong hari, sapagkat ang hari hindi po magsasabi at your command. Ang hari nagbibigay ng command. Ang hari nag-uutos. Hoy ikaw, gawin mo to. Hoy ikaw, dito ka. Ikaw, pumunta ka. Tubig nga. Marami siyang alipin, marami siyang alagad na gagawa ng kagustuhan niya. Ngayon sasabihin niya, ang lahat ng gusto mo, gagawin ko. Nagsasalita ba siya bilang hari? Hindi po nagsasalita bilang alagad. Kaya dapat ikaw at ako, hanyo kung kuna nagbannog trabaho, kakabsat, mindsetting yan. Uray ka sa no bannog mo trabaho, hamo pagrasrason deta, kasi ado obligasyon mo, nga alagad ti Apo. Duray kad siya kakabsat no na yung tawang, kaya't ko kumatumayag bridge, pero alagad ako ng Diyos eh. Kaya ikaw din, alagad ka, pumunta ka sa prayer meeting. Kayong mga nandyan, pumunta kayo sa mga churches natin. Alagad kayo ng Diyos eh. Ano, sino bang akala mo sa sarili mo? Deto't problema ti Kristiyano, no nagkaroon ng ti posisyon, no nakaramanan ti title, no imangat basit ti biyagnan, nalipatan nan, nga alagad isuna ti Diyos. Yun yung point dyan. Ay, sino yung ay na yun? Si David. Pag inaral mo, hari siya. Pero yung tono ng salita, hindi po siya nagsasalita bilang hari, kundi bilang alagad. Ganon din dapat tayo. Alagad tayo ng Diyos. So anyo kung kuna nga, ay, awan agat no, manager ako, sakit dit ba pa nagbisbisita taon? Nang ato posisyon ko, sakit ano tingin mo? Pambihira ka naman, no? Nag-manager ka lang, nag-boss ka lang. Hang ka pa nag-disciplean, di ka pa nag-visitationan, di ka pa nag-isurot good news cluban, nalikalimutan mong alagad ka ng Diyos. Oh, wag naman tayong ganun sa Panginoon. Yun po yung point dito. Maliwanag na ba? Oh, I hope na isaksak na panunot yun. Na huwag niyong kalilimutan. Uray, umang-angat kay ti posisyon yon. By the way, congratulations to Airman Jonard Temado. Ipakita man. Yan ta Claveria, Jonard Temado. Ayan o, tumakder ka man, Jonard. Duray man pa si kantot komanderen, Jonard. Hamo ko maibaga nga, exempted kan nga umay makigimong, exempted kanton nga ag soul winning, alagad ka ng Diyos. Kay kaslakin ni David, dapat ko na matapo no anat pagayatam aramidek. Willing kamot lang, Jonar, handang kanto ikarkarara, gano hamo kayat ka aramidan, di pagayatan di apo. Diba? Ano pang ikararagam, jay Kristiyano nga, di namot kayat ka aramidan, di apo kakabsad. Amuyo ti itik bigat tinawagak. Kumusta Jonard? Barok kunak at umuna nga sa una kat thank you pastor ti karkararagyo. Nailipas kumot lang te kwagat. Nagsiyaat ata idinang rugi di last year ti kasto nga bulanan nagsweldo gaya man. Binulanan. Oo. Tatagakabsat to no 25 sa ay 28 sa ti kunana agsubli jitarlak. Kat umay kanto J ko umay kanto J lasam ta sikat ag piano. Pianiste nga min J Claveria. Iso nga numampay ada blessing ko king kuana idi nga agpakada kanya nga ag-apply ti Air Force. Oo, bale isut para idurun angin. Pwersa Air Force kakabsat. Kat ada blessing ko king kuana kadijay. Ngem nadagsen lat ta direct nagta mabakantian dayjay piano ijay Claveria. Isong awang pianist dayjay. When? So nga umay kanto no Domingo J. Lasam Jonard sikat ag piano kat kunakkan ko na ipag-frame barok ta sapay kuma ta mai-transfer ka dito ipasukin. Iso nga nagpaarami dakti letter ikararagyuman ta inak mitten deta commander yan ta sapat.
Dita Air Force. No, dakadakay ti agbuybuya, kat Adam Amuyo, please let me know. Ah? So, parami dak ti letter, inak ikan ti Bible, ta bareng payagan dat ngag-conduct ti Bible devotion ijay sapat. Oh, kat numaamok, ibagak to jay. Oh, ada member me, i-transfer yung man dito yung naknukwa. Amen, Jonard? Ah, napananan. Oh, kasi, kung naanakat ti duty may pastor kat Lunes to Biyernes, available kam weekend. Kat masayang anak di weekend na bilang Kristiyano may magagawa yan para sa Panginoon. So, kakabsat, maawatan nyo, agserbitay ti Apo. Masayang anak nga pastor, nga nagpo-potential kayo, ang awamat di panunot ngamin, di alagad ako ng Diyos, servant ako ng Diyos, inak di kapilya, inak tumulong, inak agsulwining, inak makibisita, inak makipag-disciple, anak masapol, di kita mapanag-nekro, duray ko mala umay kayo sumurot nekro, nagsadot kayo kakabsat. Nakagagagat kayo ka, di kita trabaho yo, nagsadot tayo may panggap ti pa, nagserbi ti Apo. So, dijay, ti point na deto. He was not speaking as a king. He was speaking as a servant of God. Klaro? Okay, may kadwa nga balikas na, delight. Deto'y delight kakabsat, deto'y ti dapat nga masursuro tayo ken in-nurture tayo ti puso tayo. Han nga automatic nga naragsak ka nga agserbi ti Apo. Hamor orayan nga kaslada adda kakpakatawa ta sangwanam tapno adaragsak mo nga agserbi ti Apo. Masapol nga kunana I delight. Nobody motivated him to do that. Nobody actually preached to him to become excited in serving God, but it was his own will and commitment. Iso nga sikakan siya, no awan ragsak mo, responsibilidad mo, nga patauden, ken padakelen, data nga regta ken ragsak tayo, ngagserbi iti Apo. Okay, now, iti dito nga rabi talo ti klase ti tao. Pinadas ko nga in-classify. Katata, kitaam, no yan nadtoy, iti ayan mo. Okay? Kitaam no yan nadtoy, iti ayan mo. Number 1, basaan tayo. Those who follow God's will, but lack, si kakadeta, umay ka makigimgimong, ngam agpapatay ka. Adda ka di kapilya, ngem awan regtam. Matmatay ka, aglamlamiis ka. Mapmapan ka mat sumursurot di Bible study, ngam no may panggap day talaga nga trabaho, awan pusum ijay, maibuyubuyog ka lang kadigijay kakadwam. Ikaw ba yan? Kada kayo nga nabayagan nga miyembro, kastoy ka din tibiyag tayo. Mako na lang nga umay tayo magigimungan. Mako na lang nga umay maki-prayer meeting. Awan ragsakan, you're following God's will, but you lack passion. Amom ti dapat nga aramidem, kararag mo nga ti Apo, sindyan na ti regtagan ka. Hangko basol. Basol mo deta, ada nagkamalyam ti biyag mo. Adda naglabsingam. Adda nagkibaltangam. Ape, basta-basta ka di kakabsat kat tandaanan nyo aya. Uray awan pastor mo nga mangkaskasarita king kat binigat. Di ka dita Holy Spirit kat paparparubruban na ka. Amom ti obram ngamin, you're grieving the Holy Spirit. Taapay ko na. Kaaw-awit but prayer meeting, rabrabi. Worldly music ta ding-dinggam. Di ka orat sub-sub-suban? Alaman. Di kita luglugan nyo, motor nyo, di kita cellphone nyo, anat music na ding-dinggan nyo, alaman? Oh, sayo kong kuna, amom, alawan ragsak, kumapapan, tapos ni pastor, agpatpatama, uy, gure ka, amom, ure ka sanot kasakit ko, agprits, numayat tapusom, gusto me. Abay, pabasulan nakgayam. Basol mo deta. Agasam ta nagpintas si preaching, agawid ka, anat patukaram yan talugan mo.
Worldly music. Oh. No ko man believer, kakabsat kat na eh. Agpipinnos tata yun eh. Ala. Ado ka dakit, agdingding ag worldly music, ala. Isungawan rektam. You know why? Kasi, sisisin mo ba naman ako? 2 oras na lang nagkita, tuywag. Kato na agawit ka, ti Holy Spirit, parparubruban na ka. Tunsakbay ka nga maturog, kasarsarita na ka. Tumakaring ka tibigat, ag-devotion ka kung kunanagin ka. Basa ka't Biblia kunana. Agkararag ka, which you don't do. Hangkag devotion. Hangkag basa't Biblia. Diba? Oh, tas hangkag kararag. Mga kapatid, doktrina ng Holy Spirit yan. Deta nga doktrina, dapat, no naawatam dayjay, it should affect the way you behave yourself. Oh, may sapay. Agasam ta parparubruban ti Holy Spirit. Kumbaga, may ka nakikimong, nakaala ka ti bara, po, talaga na-revive. Tumbigat, barkadat kakadwam, kasano kakabsat? Agbalbalang. Imbag ko man no ipakitam ti kina Kristyanom. Awambat ka roads, pasubsubsubang ka. Diba, kakabsat? Gusto mo no saan? Di kita classmate mo, gagayim mo. Kasano nga mo mapukaw ti regtam? Kasano nga na maawan kakabsat? Kasano nga haan nga mapuyo-puyan deta baram, kat di ka matam mo nga parubruban, di ka matam mo nga tunuyan, ti Holy Spirit. Oh, iso nga kakabsat, walk in the Spirit every day. Uriyan ka agubra, be sensitive to the Holy Spirit. No makisarsarita kat barkadam, tununalpas ko nam apo, no kadi naglablabusak na nakisarsarita kat nakiayayo, nakpayan, nakikatkatawa kat hanak dapat makikatkatawa di pagkakatawaan da apo kat Lord. Pakawanan nak. Amom na i-practice mo't kasta kakabsat, natadem nga kanayon ti spiritual life mo eh. Pero agmodel ka amom no apay, deta kakabsat. The secret to a powerful public life is your private life. Deta private life mo, iso deta everyday. Iso deta adakat balayo, adakat o nagtalugan mo, adakat di trabaho. That's your private life. Oh, natauhan kayo kakabsat. Kita yo. Adakag pa iso mo may makigimgim mong awambat. Di ka pa agkangkanta. Hello. Di ka pa agamen. Kakabsat, hanggang nga pilipilitan nyo, hanyo kayat. Pero sana naman maintindihan nyo. Api, dakas ti agamen? Sika mamang iba ka, dakas? Dakas? Api, di ka agamen. Pastor, jak naming kayat nga, ipa nang ibagam kanyak kat, dedekas na papabainan na kami. Kat, nakabaybayag kan. Number 2. Oh, ito. Basahin nyo, go. Those who follow their own will and are full of passion. O, ikaw ba yan? Paunay kan, kakabsat? Di kito hanong umay kapilya. Umay sakpaminsan. Umay no ada tiyempo na, umay. No awanan kakabsat, awan latan. Ngam no may panggap ka dagiti turong da, ngam no may panggap ka dagiti dadumang aramid ganay lubungan, apaunay kan kakabsat ti regtana. No padayad da, no kapilya awan. Mga kakabsat. Kasla kumaita prayer meeting, yan na mga tadigitahan nga number 2 nga Kristyanon. Yan damanan kakabsat. Amuda nga prayer meeting, wo. Amuda. Kaya lang handa mapanta kapilya. Ito ni, those who follow their own will and are full of passion. Number 3. Ito, dapat dito tayo number 3. Go. Those who follow God's will and are full of passion. Yan dapat tayo.
dapat datayo, DJ, no aramiden tayo ti pagayatan ti Apo, kasi ngamin deta, aramidem matlanganan kakabsat, aramidem nga husto. Don't just do what is right, do it right. Hala nga aramidem DJ, kayat ti Apo, aramidem ti husto, ipaypaysom. Dito yung absat, ibagbaga kada kayo ta, you know, this is like helping you sa personal na Christian life ninyo. No aramidem ti pagayatan iti Apo, be like King David. I delight ko na Di pagayatan ti Apo nga aramidem na talagang I delight ko na nagragsakak ko na Ragsak ko nga mga ramid ti pagayatan. So, itataka kapsat, kasi nga rod, when you give, do it cheerfully. Gagangay mo't lang ang mangted ka nga siraragsak. Practice ang deta. Noham mo kayat, baka mo ka. Pero, you know, when you give, you should do it cheerfully. Kanda ito yung kakabsat. Gaputa giving matlat pagsasaritaan tayon. Uray prayer meeting, hana dapat lumabas ta offering bag nga awan matlat maitinag mo. Will ti Apo deta kakabsat. Kitam ti kina yung bag naging ka, pagpaganon na ka. Kita man takaabay mo, gluk magkansang kapsat ko na. Wow. Kat agluk magkang agpaysungam deta, giving mo kakabsat, agkutong. Man, ag high blood ka pa yun, sobran. Ngam deta, giving mo anemic. Ag diabetes ka pa yan, tiko sobrat kinasamit mo. Ngam deta giving mo kakabsat, naalsam ka na pa eh. Kakabsat will of God. Basta umay ka makigimong, kaya ti Apo nga makaitinag ka, pastor anang arod kat. Kakabsat din gandag, hangkay pilpilitan no awan. Ngam deta lang ti ibagagkan ka. Dingganak. No kitam tabagim, awan maitid mo. Ngam no kitam ti Apo, imposible nga hang ka makaitid. Sinutkit kitam. By the grace of God, hang ko ipalubos nga ti prayer meeting, awan maitinag ko nga offering ko ti Apo kakabsat. Di uray man 10 pesos no iso. Ang no, dakdakkel ngam detat kapasidad mo kakabsat, madimot ta. Haang nga delight di jay. Nang tud kamot lang, hamot ta, delight mo tapan ng tud mo. Pagipang kayo kakabsat, hangke nga dete pagpabainan, no da dumang aming kat, tumaod ka dete kunadagat, narigat kan makasurusuro ta tao no pagpabainam. Anang arod kakabsat kat, di mo tagtignay. Tapos di kita kunadagat, ni pastor, preach nga, kala di may sa pastor ka no? Kunakan di membro na, 2 months giving lang tayo ipipreach na, ni pastor, talatamot giving mo, ti ipipreach naman. Kat nadamag kan di pastor, kat kunana, apay Brad, sinalangad na. Imbagam ka nung ako ha, kanayo na giving ti ipipreach ko, huwag nga rod pastor, kunana. Kat kunana, huwag Brad ata, no kitak ta record, di ka mo't pinangtad. Agsardeng akto nga mag-preach giving, numangtad kan. Kakabsat, kita nyo lang ng tinggal ti Apot, bibiyag tayo. Angas tayo, mata tayo, puso, kidney, liver, gallbladder, aminan. No nauma ti Apo king ka, ibagakkan ka. Singiran na katihang ka makabaybayad, uray kitam. Naglawag ta ko na ta Proverbs. Kita nyo kasi kakabsat, detipay, dapat matanggap yo, trabaho ngamin timang tubngar. Kunanagat, all scripture is given by inspiration, profitable for doctrine. Insuro kat right, o inaramid mo ide, di ka nagtultuloy. Reproof, di ka tubngaran ka. Ape, di ka mo't nagtuloy nga mangmang tudang kuna ka. Anaking kinwa mo. Hello? Nang rugi ka nga mayat, yamaw, apay awanang. Awan mo ta, nagdalos mo ta record mo.
Ngam narugit mo tabiyag mo. Hello? Oh. So nga kakabsat, napakahalaga nga maawatan nyo nga ti trabaho ti pastor, mangtubngar. Oh, kaya't yumutlat matubngar, wanuhan nyo kayat. Hindi, tubngar nga talaga. So nga kakabsat, okay? Ulitak dyan bagak, hangki pilpilitan, baka deti mati panunod nga, grabe, aglalo deti yung preach ko, itagat, amumagat no, digite han na makaaw-awat ti, deti puntos tayo kakabsat, dagat katan na deto. Sanan to ipan nga, ano dyan, i-level na nukwan, ang pastor na namimilit sa miyembro niyang magbigay, kunana. Abangan nyo deta kakabsat. Baka no permi nga pasikatan na tayo ti Apo, sublyan dan to, digito nga preaching ko. Ikaabil lang to, ang pastor na hindi ako namimilit. Ipinapakita ko lang sa inyo ang isang possibility. Why are you limiting yourself? Ulitek, no ti bagim ti kitam, awa maitod mo. Ngam no ti apot kitam, kat nagkararag ka, apay di nakangurot ikan ti itod mo. Kat kalusugan na tayo di blessing, channel tayo lang, instrument tayo lang. Mga kakabsat, nagragsak mo't ka ti apon nga, amin tayo, ag-take part nga mangtid. Next Wednesday, hangkay pilpilitan kakabsat nga panunutan nyo din bagak. Agawid kayo, agidda kayo, usigan nyo, 5 hours nga panunutan nyo, ibagayon to kanyak, no sakti kamali. Okay? Hangkay pilpilitan. Ngam ti challenge ko kakabsat, every prayer meeting, by the grace of God, you should be able to give. Alakat, no talaga nga awang kakabsat, alakat haan nga de, kuhaan tayo nga, at nga rot impakita ka da kay nga possibility nga di mo man napanunot nagpaisaw. Padasak man pelang. Apo, di challenge ni pastor ka da kami, makita mo't ka sa saad mi Apo, talaga nga narigat, angam ay ayateng gagat, naggimong kami, aglabas latata o pering baga, jak man lamang ka itad. Apo, pangaasim ka dita, i-elevate mo ti kasasaad ko. Tahang ka di mapasamak nga, aglabas, kat awa ba ito? Kita man, di Macedonian believer, deep poverty kunana, di da kayat nga pinalabas yung opportunity, nga ni Apostol Pablo, ada kayat nga tulungan nga believer si Jerusalem. Hanay baga kadakwadan, ngam nadamag da, tatan isudat nagpresenta, Apostle Paul, we want to take part. So nga alaam deti sagot mi, nga inayon mo, kadigidjay, tulungan tayo di Jerusalem. Imagine that. Ang tawag dyan, grace. So, tatagakabsat, when we give, we should give cheerfully. Practice. Dijay tika na ti Bible, delight. Amen. Every man according as a purpose set in his heart. So let him give not grudgingly or of necessity. Gaputa pinilit ni Pastor, no. But you understand it. Nawatan nyo kakabsat? Oo. But for God loveth a cheerful giver. Now, number 2, when you serve, do it wholeheartedly. Agserserbikan, good. Pero lagyan mo ng puso yung ginagawa mo. Amo ko na nga, di pagyaman ni Pastor, di pagyaman ti Apaw, napanag Lord, nakigimo, wala nga, awambat, pusom kakabsat. No, agserbi ka, do it wholeheartedly. Kung na di Colossians 3:22, Colossians 3, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Nagpintas dito yun, trabaho. Praktisin nyo dito, kakabsat. Not as men pleaser, but in singleness of heart. Fearing God. Pampanunutom, nga DJ boss mo, nga pagserserbyam, ti apo ti talaga nga pagserserbyam. In reality. Although in actuality, agserserbi ka di boss mo, ngam panggapam di pusom, nga kunam apo, deto'y nga ipaay ko nga serbisyo kan boss ko, aramidag para kang ka. So kuna na di, 23, anak ko na na. And whatsoever ye do, do it heartily. Oh, as to the Lord, awan tiyempo ka mang discuss kakabsat no, apay nga, adu digiti Kristiyano,
nga awan ragsak ken regta nga mga arami di pa nagserbi na ti Apo kakabsat. Pero again, hamo kumakuna nga di kita ngamin terorismo. Anak problema di kita terorismo king ka. Oh. Di ba? Di kita ngamin komunismo. Oh, iramraman mo pa ita North Korea. Hanga terorismo, hanga komunismo, sika mismo. So nurture your heart. Kakabsat ding gandag, imbagak ka na kay deto yan, instruction ti Apo deto yung kakabsat, don't do this for me, do it for God. My duty is just to tell you, just to teach you, just to inform you, perhaps you don't know, and even to remind you, baka nalipatam. Don't do this for me, do it for God. No umay kayo agwalis ditoy. Amen. Praise God. Di umay agwalwalis. Umay agdaldalos. Ramidin nyo nga na yung papuso na nagdaydaya mudom. Amen. Hanggang mo nagdaydaya mudom. Hello. Ano naragsak ti Apo nga nagserbi ka nga agdaydaya mudom ka. Amen. Oo. Oh. Daki nga answers naragsak kayo mo lang agtatakder. Ha? Oh. Daki nga kangkanta ti choir. Awan mo't lat pa nagdaydaya mo dumyaw. Api ako nag-amen. Nagsabit kami manan, hanyo kong kuna. Kantakam ka naman, hanyo kong kuna. You know, when you have the opportunity to serve, do it wholeheartedly. Oh, again, don't do this for me, do it for God. Kakabsat, responsibilidad yo. Nga mang-nurture, day puso yung agserbi ti Apo. Don't let me do that for you. It's not my duty to nurture that. My duty is to preach the Word of God, to remind you, but it's your personal duty to nurture your heart in serving God. Don't lose your heart. Amen. May makita nga by the grace of God, kinam, siyak, no, alahang nga, ibagak nga siyak ti kalaingan ng, as an example, no, agpiano kakabsat, kurang na lang ang mapugsat, deta, string na kunak lang arot kadagayo. Kasi no, pipiano at, tipusok ngamin, kunak, Lord, I'm doing this for you. And you deserve the best I can do. So nga ipang ko di best ko, uri awan mga appreciate, uri awan mangkit-kita kanyak, uri awan mga observe kanyak, dati ngamin kat sa atin lalalaing nga kaslate, lagpasikat no, ada bisita ka. Siya ka, by the grace of God, gapu ka detoy, I learned to nurture a healthy heart in serving God. So anong pipiano ka po? I'm doing this for you. Dito pa nag-preach ko, I'm doing this for the Lord. No mapanak ag ministry, di ba? At that time nga masadot jela sagtayo. Ngam ko nag-apo saan, gagangay nga aramidek detoy, hangko aramiden nga agsasadot. Aramidek nga naregta. Kaasat responsibility yun deta. Umay kayo makigimo nga daragsak yung responsibility yun deta. Sagana yun puso yung umay maki-prayer meeting. Sagana yun, di kita puso yung umay, di kapilya. Naawatan nyo, kakabsat? So maruno, when you share the gospel, do it compassionately. No, ag-share ka ti gospel, kakabsat, ipam mo day pusom nga ag-share. Pauna ni Nelson. Nelson, nadakabelad ta? Pauna kang barok, Nelson. Nag-preach isuna ije basketball court. Sakbay ije ay ayam deto'y liga deto'y kakabsat. Kat nakalong sleeve, agasam. Nakalong sleeve, kat nag-preach isuna ti gospel ijay. Iso nga idinabuyak di pa nag-preach na kat nadadagsan ng ti puso ko nag-apo. Tuno, kita kami palubos mo, Apo. Isurok tupay ti pamayan na tapno, nalalaing tuno next time. Amen? Share kamot lang ti gospel, kakabsat. Patuudam di dadagsan mo, hanga dete, ibagam lang, gaputa. Tapno, adamay report ko, hanga kasjay. Ag-share ka gospel, pataudam, ikararag mo nga, Lord, dete ka sarsarita, kat ako madadagsan ko nga makisarita, dete, uray siyak tiyag, sangit na sangwanan na eh. Tapno lang umawat king kaabo. Yung ganon, kasjay tayo dapat eh.
Amuyo, ti amute nga ming kat dete, gapot agpiprits ti pastor, tilmo-tilmo nun, spoon feeding, anyo ang mga responsibilidad mo mat nga aywanan ta pusom. Ti kayat mo kat saklatat matutut brasking ka. Saklat ta ti man pagpabamot ta pusom, ano responsibilidad mo mat baraan ta pusom ha? Oh, naawatan nyo kapsat? Adatabas na ta. Next, when you teach, do it faithfully. No, ag-disciple tayo kakabsat, kuna tayo apo. Sapay ta consistent ko nga aramidin dito apo. No weekly, di kad weekly. No monthly, o di monthly. Amen? Kuna na di 2 Timothy 2:2, the things thou hast heard of me among men witnesses, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Oh, amoy palubos nga, agsadot ka, umay to digiti adung schedules mo, panagbasa, panagtrabaho, agawon na. O responsibilidad mo kakabsat, nga mangbantay, data ba nagtapno dim mabaybayan, jay, duty nga ag-disciple. Diba? Duty mo yan. Oh. So nga kakabsat, amin tayo no maawatan nyo laang kakabsat detoy. Han nagparikot ti apo kada tayo, han nagproblema ti pastor. Next, when you sing, sing joyfully. Ang di kay agkakatawa, kakabsat. Laki nga members ti choir, di ba? The general choir tayo. Kita mag-choir ti Australia,ag-choir pa Jelasam, Lawa, pati Claveria. Nung nagkanta kayo, kaiso nga, amuyo kabsat, we are doing our best na dete, kahit pa paano, di pa nagkantam kat, you know, you can do it kasi, di ba centralized DJ service tayo ka? Oh, tata, nakaliko ma, agalag kayo. Anyor aramidin deta kakabsat. Nagkanta kayo, uri agkamali kayo, ituloy yung latang kasla, di kayo nagkamali. At seryoso nyo nga di trabaho tayo, hanti nga paggaangawan di jay. Hanga amin na ba nagpaggaangawan? Ada lugar ti angaw, kan uray pa'y angaw, ada limitasyon na. Hanga gaputa angaw, kaya tayo lang katawa tayo kakabsat kat sige, ti asige. Da limitasyon na. Pero going back, no, kamali ka, lakuma, kanta ko ma ito, ko, nagkyak. Ancient of days, kunana, nangag mo di jay. Apo, tulungan nakahanak ka, ding agal-alak, mapergi kam dito, yung kuna mo na. Amen? Sing joyfully. Oh, uri awan naging amen nga kongregasyon. Agkanta kay latangan na regta para ti Apo. Amen. Oh, dakay ta Australia already, dakay agkanta kay latangan na pasnag. Dakay ta lawag. Uri hami mangmangag ta boses yo, takay latangan na pasnag. Why? You're doing it for the Lord. Muyo, siguro kakabsa, tapnon astagat kwan, ag-upgrade ti tayo, dito pa nagserbita iti Apo, you should be more aware of God than me. You should be more aware of God than anyone else. Don't be a man pleaser. I-shift mo tabiyag mo from being a man pleaser to a God pleaser. Na uray awan makakita ken ka, uray awan mang motivate ken ka, amom nga disiplina anti bagim, amom nga inortieragsak mo, kasi ti Apo, ti pangar-aramidam. You shift your life. Kitam ti transformation na mapasama king ka. Man. Dete uri adakay ta trabaho kakabsat, Apo, adak dito, accountable ak ngagsolwin. Ti agsolwining kalatang awang mangibagbaga. Haan nga dete, saka agsolwin kakabsat no mo dete, adabang ibagagan ka, diba? Uno, da i-report tayo, dakay nga young people, that's being man-pleaser. I mean, part data ti pa ng training mi kada kayo to develop the habit. Pero no na-form mo jay habit ang kakabsat, dapat agbalin nga permanent king ka di jay ubra mo. Naawatan niyo? Oh, I delight. Maude, when you pray, pray fervently. Oh, iso nga kakabsat, ti prayer meeting, nagpintas ti umay agkararag. Many of you are going from work, I understand.
Ngam no kumala mabalin nga sambutan nyo ti prayer time, nga no prayer time, hang kayo nga agmulmulanglang lang nga sikikita ta screen. 2 consecutive Wednesdays nga makipray prayer partner kakabsat. No prayer time bumabaa. Di na minsan ti ka prayer partner ko ni Erwin nga amigo. Kat nagmayat di prayer mi Kasi kayat ko nga marik na di ragsak ti prayer Prayer time Amom no hang ka na blessan deta prayer time. Sino ki man? Sika. At di ka matamo nga ialain ta sarilim no mablesan ka DJ nga arame. Naawata mi ta kakabsat. Prayer partner ko ni Erwin. Nagsinublat ta Erwin ko na ako. Sakti agasan. Apo, kung kunagiday. Agyamak, dito batak paway, taadada, kakabsat, nga the initiative na, kan naanap. Di jay ti word ko, hindi ka. Jak nalipato, di jay kararag ko ka. At the initiative na, ng pandalatag bisita, apo, sapay kuma, tahan na mapuyupoy, jay nga commitment na apo, mapandalata apo. Nalpasan. Second, Erwin. Sunod mo di agkarar. Naala na, di style ko kakabsat. Naala na. Di nga pa nag-prayer time, naala na. So katata, no sinod prayer partner na itay, no kasano di pa nag-pray ni Erwin itay, na-pick up na kanyak di jayon. Katati nga nabaybayag, no napanunot tayo kumamot ti kasjay, mga lakman tinyo, ta sursurwak man nagkararag, no kulam kumamot, nga napanunot mo, di na kamay mayat kakabsat, nakanalis tutay amin agro. Amen? So prayer kakabsat. When you pray, pray fervently. Alaam di pastor, at that time, napadasan nyo di time kakabsat nga, kasla di ka pa'y makapagkararag nga fervent, kasi bambanog mo. When it's hard to pray, pray hard. And when it is hard to pray, and you are so busy with life, don't let that an excuse. Because awan sa bali nga paggapuan ti pigsam no di babaan ti kararag. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No madlaw mo nga kapkapoy kan, no madlaw mo nga sumsumken king kat mading ugalin kakabsat, agkararag kan, padalusan ka ti apo, paitiming ka ti apon, paituning ka ti apon. That's the only way. Iso nga, a prayerless Christian kakabsat, makitam ragrag. Di ba, ano tayo na ni Pastor Jonan? May mayat ti agkarkararag, ngem agdandanag. Tapos sa dadi ko na, tihan naman agkarkararag, ragrag. Talaga kakabsat. Agbaling ka nga ragrag ti Christian life mo. Nadisente man tabadong, natakneng ka man di trabaho, ngem ragrag ti spiritual life mo, tadi kagkarkararag. Agsiyaatan numadlaw mo nga apo. Apay pres ni Pastor matamaan na kat madimo tirikrik na ako na apo, korekam kat to'y puso, hanlak kat kastoy apo, kung kuna mo na. Agasam ta, idi na panak nagpres, pasukin, diba? Ada DJ kunak sa ije nga, kapsat, numatamaan kayo, nagsaksakit tarik na ganagam yaw, ni Tatay Alex, kunana, Amen, that's right, Pastor, thank you, agpaiso deta, Pastor. Paunay kan, kas day ti puso yaw. Kung madit puspuso tayo, madit mudmudo tayo, madit at attitude tayo. Hello, kakabsat, mapungtil amin di kita, maitsun up ti bibiyag tayo, numa nagkarkararag tayo. Nakita tayo pa ita? Di kita kat basic, di kita core values ngem, ti point na ita, ikan tayo ti puso, di kita ubra tayo. Okay? Reviewin tayo man di dyan, close tayo man di dyan, kakabsat, jak penalpas manen. Amen? Damagaman ta kaabay mo, natamaan ka? Tamaan ka? Napintas ti matamaan. Amen? What? Okay? Basan tayo go. When do it cheerfully. When you do it, amen. When you do it compassionately. When you teach, do it
praise God. When you sing, sing joyfully. And lastly, when you pray, pray fervently. I delight to do thy will, O God. Aramidin temot lang, ti pagayatan ti Apo. Ikantay ti regta tayo. Buo nga puso tayo. Amen? Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, amom ti tarigagay ko, Pastor. Nakas adipem Apo, takderak, mangibaga iti mensahe ti kitpudno, mangtinggar, mangbabalaw, no kailangan, ken mangpalagip tapno agtultuloy kami nga magna analinteg ti imatang mo, Apo Diyos. Lord, I pray that everyone kat adda iti divine understanding mi nga makaawat kadigitoy nga instruction mo. Kat agawid kam kumaapo nga digitoy nga nangagan mi kat rugyan mi, Apo Dios, nga i-practice ti biag mi. Talaga nga daytoy nga lubong, Apo, kat madlaw mi ita. Talaga nga guyuden na, Apo Dios. Uyusen na dayjay ragsaken pigsami. Kat Apo, thank you for the preaching tonight, for reminding us once again, Lord. And I pray that you continue to bless our ministries, our pastors, dagiti padak ngam Ama, kat agawid kami, adaman nanti isuro mi kadagiti pamilyami, adaman i-implement min, Apo, tapnon ti kasta, kat adaragsak mi agserbigan ka. Now, we will give our offerings, O Lord God. Kat bendisyonam, deti nga paset, nga aramiden mi nga panang padayaw kan panang tedking ka. Thank you, Lord, for your people, O God. Continue to bless us in Jesus' name. Amen. Tumagdir tayo amin yung absat. Kantan tayo man dijay, it's not in vain. Okay? It's not in vain. Let's sing with all our hearts. Ready? Sing. We have labored in the vineyard of the Lord, and it seems the world has known our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal praise and place of honor near His throne. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. God has seen our faithful service through the years, all the heartaches, all the tears. But do not be discouraged. There's a purpose, there is a plan, there's a reason for its season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Amen. Our labor, our witness, our faith. One more time now. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our
natin sa katabi natin, it's not in vain. Okay? Praise God for that. Kasama pala natin si Giovanni and family. Nasa Pilipinas na ba kayo o nasa Singapore pa rin? Singapore? Still in Singapore. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we love you, Lord. Thank you for loving us. Forgive us of our shortcomings, dear Lord. Pagawanan na kam kadagiti adu nga pagkurkurangan kan paglabsingan mi Apo. Ket sapay ko matatulungan na kami nga maipaay mi ti rubeng nga para ken ka o Apo. Tulungan na kami ti HBBC nga agmaymaysa. Dagiti men nga makikamayot da Apo. Ket sapay ko mata maawatan da iti puso nga inted mo iti adipem. Mindset ken direction. Ket masursuro da Apo iti makikamayot. Kadagiti panggeplano ket thank you Lord. No makikamayat kat ni, makitam, you're willing to bless adabalegi. Kasla dito na aramid nga anniversary ti bintar kan sarat. Kat nakikamayat amin nagkakapsat, nakipartisipar da, kat nakita mi ti balegi, naayat ka kan naragsak ka, nga nang ted tinabunga ka balegi, gapu iti dayjay. Now, I pray that you bless the offering, bless the needs for our anniversary in Lasam this coming Sunday. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. God bless you as you give. Mag-record ang choir, di ba? Magre-record. Okay. Yung mga men natin, I will meet with you again downstairs sa baba for updates, for prayer, and for other important things. Okay? So, mag-proceed yung mga men ha, doon sa baba. Except those who are singing in the choir, you sing here. But the rest of you, mag-meeting tayo ulit di baba. Okay? Maraming salamat. All right. Ipag-pray po ninyo, ang kuryente itong bigat, from what time? 7 to 5. Nagadot tao ta Robinson si itang aldawa. At awang gaim kuryente jelawag. Grabe. Oo, so anyway, walang kuryente bukas. Okay. I would like you to prepare the generator at baka kailangan namin yan bukas. Alright? Sige. Okay. Tumayo tayong lahat. Kumusta ang lahat-lahat? Is everyone okay? Yung mga kapatid dyan, nandyan pa ba kayo? Pakita mo nga. Amen. Hello, brethren. Good evening and good night sa inyong lahat. Okay. Continue to pray for each other dun sa Batak. Salamat. May mga bisita pala tayo doon. Thank you for watching. God bless you. Okay? Be faithful to the Lord. Okay? All right. Let's close in prayer. Dear Lord, thank you so much. Kat natubngar kami manen, kastalaunay ti panagayat mo kada kami apo ta. Dim kayat nga may wawa kami. Kayat mo nga agbiag kami ti imatang mo ti panserbigan ka Lord. To do thy will. So I pray that you dismiss us with your blessing. Ingatan niyo pong pag-uwi ng bawat isa in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you. Maraming salamat. Men, proceed sa baba. Okay? Choir, proceed kayo dito sa stage.